Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia. Ele I awai uma fai pule le HRPP ile whaamna tuina o lato wasa pongi sa. O le fai pule le awai atu le sauni ngai petesa ile soa e au fiai. Le fionga le fai pule le tu malo faleata le tofa alevena. O le fai pule le tu malo si umul tofa tu uan si, maisi. O le soa le ufa ingoa le HRPP o le lato wasa pongi sa. Na afua mai le aso sfuli mo se tema o le lua o lua tasi. Ina ua usu le fono al palemene a Samoa. Ilana fontanga lona lua. Aele mafai ona fa aulu fale atu fai pule le HRPP talu ilalo. Tula fono tu maul mote te tau ona fa tauto mua fai pule filfilia. E anga va ayo na awail fontanga al palemene. Ile soi petesa na fai ala unga matoi fa amna tuai la ngona o le sa avea mpalemia. Le sunga tula epasa ilele malie le nga o ilna taimio o mai nei lava. Olo o ia tu ia il fai ngā malo le fas fa pel mtanga alwe ngā leo. I taunu unga o le nā so sa fa ala la I fafu. Matau mawhai tal sanga ina le fia awa I le fono ai sa le ai lava. Na I ulava ina to o tuli fa fia ngainga mataunu ua I foi. Se vaenga o fai fia au le fono e ka le sia so o fatasi. I ta wha maota o le maota fono. O onga o le nā mata upu. Na moli mawina I foi le I fonga I luma maota o le malo I el fau. Peitai. O le tula I mai o le whainga malo le fas, ma la tau wha malo sial mulmulta I o le tula fono, lea wafu ai on wha mawina wha al tula fono le wha msinonga, le malo ma le pulenga ua iei nei a le fas. Pangalava lea lava e kampai a kuri kaku wā pero la I male, aba whakawhaka I pio kaku wangu e masangi Samoa. Nanga e lupa aku ngau kuki le pio tula fono lava I o tula fono. Ako ke musu e apa e whakimo le malosi o tula fono. Langa ke kongu e leo tingalo leo le tua pa o makua ngai pulanga lea. Ia wa kau ki masokoa wa lupa ko ni nyasu. E lava maku kapu ia. Ele ma pai o ngau maku suia se. Pai unga o mai au ku mai le pengo fu kalai. Nga ko ke mai mala malanga o ko lava ko pengo I sui pai tule tibia. Sa ko ko sia ku la ko ngi lo maku pa mausia. Nga ko to ke sila sia ko para malama le ku la fong. Tanga ko fionga le sa tausia kula. Yo ko lo fa mai la ma ko ngaluenga mar ka fo ya ko pari ma le fionga yo pa au ma ya ka wona ma nim kanga ti ko kanga ni. Pe anga ko so ngo le ke minga ko lo ai pe kesa. Ma ko walon fa nga ma ku aku ngam kanga ni. Pe la ile ko fa ma ko kanga ko le wo ka lo pu kanga ni. E fa kingo ko ngaluenga. E nga wali o le mai ko fa ma ka o ma ko ya ngakala kong ele ai mas fa maka ai pa wal mele fai o le nganu se mako fa no aku kal ngo mai ya o ngo pala mai fa ngo fi ele ai ya o ko mai u mangi o nga o le o mako fa maka asa vai ngai mau to le o mai e mako o nga fa maka ele ai ya mas fa maka o mako fa ya ai pa wal mele Nako fika lang ako ele like ai ole kumanga hua Samoa o ko eng makai o kumanga hua Samoa fa bayai ka tungaranga Ai mulmuliane fa ton wail fa msinonga le malo pule e fa tauto fai pule o le HRPP peitai e yei fai pule wole o toe avea le langolango ile HRPP male awai o tuai lava ile sauninga ile so O toi taliwai Amerika Samoa le au malanga al pulengo le ofiso whato angam whainga whaiva e au fiail whaatonu le fionga ya solia mutini. O le au malanga le aina ia tuli loa se vaenga le whaatatanuanga le atoa o Samoa le vau Samoa lua. Ai maisa se avanoa ngā lue whaatasia I whai whaato anga I tulanga tau tau mafa. I malo e lua e sapalai atua I Samoa tau mafa e pe o ano manufasi mafua moa ia tutuila mamanua. Matato silingi ai le fionga minsta o fatu angam whainga whaiva I Samoa. La ulil mali e toa le wotea polate I vau Force Schmidt. Ile la sanga wata atia mai ei nei. Le malanga mai o whaatonu mtanga alwenga amnika Samoa o tātu tunu. Ai mai so le fono lea tau. E toe usu mai I Samoa nei le masina fau. O le whamoe o le malanga mai a le whainga malo I tutuila mamanua na fio mai ei le fionga ia solia. O le whatonu o le matanga luenga o whatoanga ato ai ma le whiunga ia tui o le whatonu o le whawhainga luenga ina o tangata
au ina tu Samoa nei ai sa faia feutana inga malfatonu o fatoanga ma fenga feiva mai Amerika Samoa ona le malanga mai nei tuli loa fatale noanga sa fai ile atoa o Samoa na mafuai ona faia tan noanga sa fai Samoa na lua ina i teimi ele i mamau tele atu o le malanga mai la e malanga asi tulanga o la fumanu i nei ina ia toe fatale noa le awala e mafuai ona tatala le toe awina atu o tatou a ano manufasi i tonu o Amerika Samoa e mwhai ai ona toe awe tatou faspovi ia o poa so sisi mtulanga umata o ano manufasi atu i Samoa nei mo le marketi ina le tatou mawhawhenga iai ma Amerika Samoa ma tutuile ma manua na fio maila ina ia sia nisi o fale fua moa sa ave fuil sanga ina ia maua se marketi e mawhai ai ona whatau ina atu o tatou fale moa fua moa o single fua moa inei o lo ngafa ma le company Frankie ia ma le company Liki o Seo company na lu o lo lato whaia ia le whawhai le reina o fua moa whatau ina i Samoa nei au tatou sa iri marketi foi mo Amerika Samoa ma le mafu angana na malanga mai ai ma whaia nisi o tere noanga e tuli lo ai le afio mai o le whainga malo o tutuila mamanua e wha wau le la sanga lo na lua sa whai elfon tanga le atoa o Samoa ina i masina o tuana yatu ma o iei wha moe o le wha mautu o le masina fo iau ke topa tala pole o ngā tonu po le whaiunga o ke topa e toe malanga mai ai le whainga malo o tutuila mamanua i directors umma po minister umma o le whainga malo e toe wha wau le tana noanga na whai tutuila a le teimi nei lava ia ua alu lava wha tala tana noanga a unei le minister ma le minister tutuila directors ia ma wha solo pia wha tala tana noanga ina ia ua nei toi iaise mea toe poloka ia o atu le teimi o le fono tele ia o ke topa a ua iaini ngā fono e mwhai ana wha taunuina ne wha taunu ulo whengainga o le a sainia a wale tau mawhai le tu ina atu a tātou fua wha ele leanga lo wha solo pea tātou mea ano, masani, talo, whai ufi o popo, koko ma mea uma lo wha solo mo Amerika Samoa e le ngata fo ilea o tātou i al tūlanga masani ia a o loo waai leisi tū la sanga fau le sa tau whai e te tala ona sa tau fia uma a tātou ano manufasi ina wa tupur wha lewe lawe tele fo ileo le e ano so whai ai le a so iwa o November 9/11 ia o ina na mafu ai na poloka o mai tātou ano manufasi a whatal tanoanga la le wha solo whatal tanoanga ina ia mawhai ona au ina atu ano manufasi mai Samoa nei mo le marketi i Amerika Samoa. Na talia le whaamasino le whaamasino whaitu mahalo Judge Schuster le tau sanga le lo i o tu lai mo le tua leo le sunga fui o ane e tu ane se taimi se ito e siaki ai le tulanga tolu tupe maua po whaamaumaunga whaatau i tupe maua mai container funga ale ali isaina lea na maua matau fiai le mta upu leo lo moli ai e leo le li whai pisini se saina Queen Ping Yan ilona whaatau whaasoli tula fono i whafo funga i whafo mai o whaamsinonga na ta wail ta maita ilo ia e na o le limas fulua whetala le sala tupe lea na lato whaatu atu il whaamsino e whaasalai Mr. Yan peita il whaatal noanga o le mta upu lea so le sa tu e la waile whaai unga il whaamsino whaasanga i le whai pisinisi ana iloa ai whaamaumaunga tu atu el ta maita ilo ia e o atu le 2 miliona tala Amerika le tupe o funga ia pe ave Hong Kong ai miliona le tau i saina. Peita e wha maunga ian tu ina atu le tamaita i loia le whamsino ngai le ason tu e la waile i unga. Na whasiringi ai le whamsino le loia. Pe mana o e tu i lunga pe tu i fo i lalo le whaasalanga. O le soli ngā tu la fono le o lona whaasalanga e maua lunga e o i le tolu se la wafe tala. Ai na le 5 wafe tala le ana whaatu atu e le loia le whamsino. O wha maunga ia le tau o ia o loa. Na ta uel tamaita i loia na avane i le mtanga luenga o tiute ma le mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva. O le li saina ua molia wa silia le 5 tausanga o nofo i Samoa
Mawhai pisinisi ai e whaisia a foi i isi company sai nei i nei ai lo whapaanga foi i se tamai tai Samoa. Mai o toi tu atua i le wala ungal mta upulea mo le whai ungal whamsinonga i le mai asolona lua o le masina whaua ki topa. Ua whai ifo whawhiawhianga o le te wila mal sisinga fu au no sutau sanga o Samoa. Ai o le so le na moli mawina i le ma eu fo i o le sao o le haonga tulanga lua vai loa matula ele faleata. Tua mutu moaile lo toa i le mamalu o mātua o a inga mawo a o alo atu whana wa o ngai whaafiafia. E se lia le lua se lau teine matama o le haonga tulanga lua tula ele mawai loa faleata na o lato whaatepa le mamalu o mātua ma le a inga whaia o nga ai o komiti i whaafiafianga le lei o na tāpena. E whaafale e au fiai ma le pua lan moana ma le lato siva whaatau pati e le i whaatali pe temu li le vevela o le la. Na amata mai le tai au ai ta ane le se fululua o lo tau wha mai ai alava a vaenga tō ngi o le aso e au fiai whaatau pati o tau sala o la unga su la tonga la e Samoa e ai ofu lau la au. O le whaaftai mai le pulenga o le aonga na mawalunga i le sao mātua e langlangoina le nei wha moe o whanau ai o se leni na lafo i le taimi o whaafiafianga. E lua vai aso le tu ai le aonga matoia e mai ai mo le kuata onga mulimuli o le tausanga onga le nei lua o lua lua. Mau Samoa Entertainment TV, mas whaapoponga i le aso atai au i le alofa o le tua, ai whasai fwoi.